Neke atu i te tekau mano Māori i te kimi mahi mā rātou, kua whai mahi i Nāianei. E rima ngā hōtaka kāwanatanga i te ao mātauranga me te ao whakangungu mahi, i whakatūria ai hei āwhina i a rātou ki te whai mahi, me te aha i te āhua nei kua tino angitu. Hei tā te minita whakahiato ora, aha kua ngā uauatanga o te kōwhiori, kua heke tonu ngā tatauranga kore mahi mā te toru irakati rua ōrau. Anei rā ngā whakamārama a te o Kiwa McLean. He rangatahi no te arawa kua piki pautama. Rawe news to hear that just because, been once gone through the program, I've seen the benefits of it. I whai wāhi tuatahi a teksta rāpana ki te kaupapa o he pautama rangatahi e toru tau ki muri. Nā wai rā, kua whai mahi motu hake. So I was studying, but I was also on the benefit. And was actually recommended to jump into this program and then gained employment from them. Te kaumā whā ira 2 miriona tāra te tahua i whakangāwa e te kāwanatanga ki ngā ratonga hapori huri i te motu. Wai hoki he kaupapa e whakangungua i ngā rangatahi te kaumano ki te ara o te mahi. Mā roto i ngā kaupapa ringarehe. This has been persistent. There has been a gap for generations with regards to Māori in employment, Māori in unemployment or unemployed, Māori not getting the level of upskilling and training and education that others have had. Hei tā te toihau o te whare rangatahi o Rotorua, he mea nui kia riro mā te rangatahi anō te rangatahi, e kōrero. But to enable them to find the right employment that ticks their boxes, you have to start with them. Who are they? What would they like to do? What would they like to achieve for themselves, for life? And where does employment and training sit within that? Ina mata nei kua heke ngā tatauranga kore mahi mā te Māori ki te whitu pai Hēneti. I te tau kā mahui ake nei koni atu i te rua te kaumārua mano ngā Māori i whai mahi. Ko te pātai nui mā tēnei āpititanga pūtea ka aha. It's about them being able to put food on the table, have meaningful employment and live happy lives, and I thought that they summarised it really well. Rangatahi reaching their full potential is essential. To be able to do that, give somebody a chance. Employers open up the doors and give them a chance, give them the support. We can give them the support, but this is an ecosystem. In the employment plan, there's a real focus around people, workplaces, and also, as I said, the future and what that looks like for Māori. And so much of this has been informed by young people, and I think that's really important. I'm the product of that program as well, and so, seeing that we can help more rangatahi that were in my position to, succeed and achieve, something outside of what they do now, then, that's me nice to see. Ka mutu ko te āwhero nui o rāpana kia riro mā ona wheako me ona pukenga kua whai nei ia, e hawa i te rangatahi i te mahi, e ke ana te kōrero mauri mahi, mauri ora. Te o Kiwa McLean, te karere.